Nga okon ko no kadit okon ko mamamain, okon ko mamamain. Monopot iti no poposien dati nga monopot. Okon ko iso imantaw mod nga iti no poposien dati nga monopot. Noritan da hitidet iyati na po apatut tokod harohot ginawo di komoyondet pantang mundur. Ano sumunsuri. Iridahi ketetapan dati. Kakuan na po nga iswang nga pagindalanon dat koposien dati iti komoyon da disiplin da koposien nga haro. Mumunsay tokod ponimbanan da pemponu iswang da koposien dati. Monotos toko, monopot toko, kakuan na po nga agumuit awayaan dati dat miagalok koimbayat to koposien irinon dit mumunsay iyati na po nga aratu. Jadi haro dadi ti komondet tekad hidup. Monopot mano po monopot lang. Monopot toko. Kakuan po nga iti no po koposyon amu tumalib sa kirad iti no po koposyon dati nga ipagindalanon miampay det kada tokono may piampayo may pawayao di koposyon det mayaw kayaw. Mayaw kayaw kang kuha dit ay say komoyon. Ay so katutukon. Kumbalo insan dot pensuang upod hirik korita. Haro di tulun dominay kadiri soromin. Nakito kuno man tadhiri sampapingget haro korita po paking gahiri mo. Kita ko nga tanduan do ita kita ko nga iti adit nauruan maturi gam meningud gam. Pintaan ko. May pakian tusin. Nga aiso kadit ihiri korita dihiri sampaping. May malod diti doho kaginawa ko. Tapot kapiyo dat kasi mintang hingga na pa'y haratulun dahiri karita mo irikot. Kami nang atuk doho. Pa'y kuro maditid. Makiano ditusin. Honuan kamo kaginawa ko. Pingamita-mita ko na diihiri sampapingat kangko tilo. Rati na po ditilo nga aiso. Pamanaw no. Ngayon na di karita dihiri sampaping. Ino pa hiri sampaping nga paingukab sa ramin. Paingukab sa ramin di siya. Ako kurano. Mamandi sila. Ulam iyala pa siya ka paingkura katasaro ko pintaan ko dim. Mini boras-boras. Boras-borasam. Kahit dami boras-boras, taingud na dihit ihiriswang karita. Disiyod. Mingihum, yadim hara ihumon disyo. Kababa say. Kapa say tulun na minandad ko na ihumon. Irin, nahiralan ka. Antas yun, di ba? Magihumit. Mungkin maghihum tusin kapag yung polisi maghihum kapa sa itulun dot ay mandad. Nga, sayra na po nakita ko la pelajaran ng nawayaan dit. Nakita ko nga irin ni komoyon dot miya galit ay sa komoyon dot tujuan hidup. Iyon no di. Mo mintikid. Irin no kakuan po nga ino pa'y kaposyon di siya nga narag buritir di bogi. Jadi iyati no po tim haro dati tamodon dati haro tekad dati haro tamodon dati da po impasi iri no kakuan dat ilak kaboboyhon dat anak-anak patut tatangkiadan dati. Asaru toko dot mumunsoy nununo po it osoro dati nga atoko orikot kagumuan na pa diman dati po bonsoyo nga
Agumo na boras dati. Boras sa tagumo. Agumo boras nga inapohit karaja dati nga akuri ka. Iyati na po nga harakalidasan dati dit labi ka sanong agumo pohot kagarason dati iri na dahit apatut to gunoon dati dat mamagampot son tabi gompoton dati isuang da kaposiyon. Jadi okon no ko tanganak to ko ti molohingay to ko no sukod to ko haro komondot magakun to ko haro kematangan pikiran kematangan dati mumusoro piagalon nila tanganak kagarason dati nga haro kamuyan na po nga ay so na data kurang nga nakura to gulion to ko ilat anak-anak isuang ga karaja dati kaubasaan pod kagumuan na po di kapisap kapigogol kapiyoduhidit rakan sa kerja nga manta didit anak-anak kaboboyhon dati bo ubing kaus ubing togod iboros-boros nga ay sa tapis ano ngay asabar iri na momonsed iyati na po nga bermasaalad isuang dot ay pekerjaan pia dati pingka nagi kadaud isuang da pelayanan gereja mo ito ka na pod ikalas kanak-anak susah mo ti mga walay nga puji Tuhan nagilat ay jabatan kanak-anak isuang gereja pelayanan kanak-anak kanu yelod mamususi tanganak kot gisambain na po hit pagindalanan di acara-acara gereja nga alumis si kasari mangilah ta kana pod paing kukuro la tanganak mo ita kana intang gihilod kalas kanak-anak paing kukuro hilo kita datid ilo pumatangan iya din tanganak idi jadi umbalan ta kana dot menengkiad isuang dot ila anak-anak isuang ga pekerjaan bahkan isuang da pelayanan nga mantad ko anak-anak to ko hilo nod asarod agumo masalah datid isuang da pelayanan haron net apua sa ginawo kapag itogod-togod kaubasahan ni wari bo do topot kapiyo nga moid olonus dalo pagindalanan nila ay osanong nodot umbalan takod nakanto umiltong kiadan kapiyo nga ay kukurangan pala Itit ang ubing togod to ko, ang ubing kaus. Katutukan na pa dati diham. Ujung-ujung at kayo may sambayang. Iri katutukan nga di. Anda tumanud maya dat panglibatan isuang na pelayanan gereja. Hilo ngay nako ngayon di. Oke, jadi haron na po dati mungkin dat iri nawayaan di dondo. Ay so na suwairalan dat tangkiadan to kano po tangkiadan harakin pikaw sanid dit sesama anggota makimaaf ko ka nga irini kumuan kud agat timatilo tu ikapuriman to kad ino po hit harga diri dati nga miagali aiso bo miagali dit tercabarot kapurimanan dati nga may na pa yung monopot kapiyaham umbalan na dati mo nang kiad sontop na po dit oririkot dati dat may iri na po nga okon ko magantop dati magyuhup po iswang na palayanan jadi po hilon to ko na palajaran dat kaswabon na bay no kung sikaw to alumis piramutan gisa mo naling pupusan ngali piya darat ako piya Aswaw channel nga atumbayaan to ko dot ay mantad ko panghakan no kinorahingan ilo na po kaboboyuhon dati anak-anak nga nadadati do mo nang kiyad iswang nakapasyan dati kano misisa takod
Isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan surga, konsikaw dot kaswabo na bayno, insan po dot nalimpupusan dahay ti armi susuab. Hinggan nawayaan dahay, right ko itit anak-anak, isuang dot pagindalanan na kaposiyan dahay, bakan da isuang da karuhanian. Mantad ko kaboboyuhon dot anak-anak, ka anak-anakan, haran nagiot ipagilitan dahay dot konsadu mantad da kebenaran, ano ngay rumikot ta isuang gat pagirubaan da kebaktian, nga timpu da bayno. Parikoton dahay kumadia, akunon dahay kalamahan dahay, kalamokon, musontabit kaboboyohon dahay anak-anak, makian manihay uhupay. Gisamba iri na po nga, ano dahay monong kiad, kanun dahay papindalan di pelayanan, miyontok di karohian no, miyontok di sebagai tulun di nongko sukod, ikanud ay papindalan dot no pa'y palayanan, ampralan ko po siyendit monopot. Kung sikaw datado da bayno, tuhin na kami ang paidahan, isuang got kabaktian sabat, inggo na pod isuang got ikarikot dot gereja, tayo ko kabaktian dot online na sabat da bayno. Umpunan na do sa dahay, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kay konsikod ginapagyan payan dati dito sa Wanabayno home. Tumbayan ako og hub no. Nga secara pribadi home kabaktian online ako gisambot ay tulan habis bulan 11. Sabat tabayno alumi sa papiramutan nga tumulod damay dilod nuri tambuluran kari. Kumbala di membor sa mamagun na bay na la. May dilat tambuluran. Alang sandat alumi sa piramutan to. Kubasan na pada nga daw dito dahil dondo nga ay sa lain. Ay sa na pa di lain no. Di milakurayan lagi. Okay, sabat depan. Niagalit pa yung jadwal. Umad elderly saya miyampay DM miyampay Labuaya sabat depan bulan 12 pakusungan ba di bulan 12 lagi mungkin na milan na bulin na may record ta gereja lah. Okay, jadi hinako po asanong hari Sabat selamat berbakti dahil gereja selamat berbakti nagi kumadit patilambus pod kabaktian online na sabat tabay na. Hinako po kapiruba tako dot isuang na kabaktian.